Здравей! Здравейте! Казвам се Милен Кръстев от град Велико Търново, на 27 години. В X Factor дойдох заради емоцията, да пробвам тази емоция, която може да ми даде този формат. Според теб, докъде ще стигнеш в X Factor? Не знам, зависи от вас. Не зависи само от нас. И от мене. И от тебе. Коя песен си подготвил? Една много хубава испанска песен на Дейвид Бисбал "Булерия". Желаем ти успех. Благодаря. Bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Y vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay, vida, que palpita de alegría, que me embriaga sentimientos con tus besos más y más. Ay, tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la lleneza del mar. Ay, eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, grande trove l'alma mía, en la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Ay, pertenecita en el cielo, como la quiero. Es la luna, si me muero. En el cielo me tiene la pido, dime nena de qué estás hablando, yo no quiero vivir solito. Temas cuando bulería, bulería, grande trove l'alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, grande trove l'alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, hey. Това е помитъщо енергично изпълнение, което ти ни отнесе тук с настроение. Браво за това, което направи. Милене, ти кажа често, като се появи на сцената, стайлингът ти малко ме смути. Вземи го, сега ми го вземи. Това е как меко казано. Меко казано, стайлингът ти ме смути. Добрата новина обаче е, че ти запя. Никога повече не съчетава и тази риза с тези дънки. Обаче... И никога не обувай тези обувки. Обаче, ти благодаря за огромната емоция и сила, която донесе твоята музика. Накараме кръвта ми да кипи, докато те слушам. Благодаря ти. Аз предлагам да гласуваме. Едно андалуско да от мене. Любо? Понеже ги чувам, че публиката викаше още, ние ти даваме този шанс и затова ти даваме да. От мен имаш да. Имаш 4 дата, с които продължаваш напред.